Ovo je nuklearna elektrana Klipić, nova moderna elektrana u Hrvatskoj. Ajmo vidjeti što osoblje ima za reći. Kaj hoćeš? Aha, stigli ste. Da, naša elektrana je puna moderne opreme. Možete tu naći svega i svačega. Radi našeg marljivog rada, država nam je poklonila ovaj fantastičan televizor. Na njemu gledamo Croatian Gamera. Ovdje. Šta je tak specijalno kod ovog moda? Znači... Prekidamo vam program radi važne obavijesti o koronavirusu. Broj zaraženih u Hrvatskoj porastao je za 2 stanovnika. Nažalost, niko nije preminuo. Ja sam Kaša Sopljar, a sada ćemo vidjeti situaciju u gradu. Pička vam materina! Koliko budete još jebali s tim koronavirusom? Šta vam je užas, nemojte ni slučajno! Katastrofa! Sada vidite prikaz uživo kuće osumnjičenika. Za prodaju korona sirupa naši specijalci će ga uskoro strpati u čuzu. Kaj? Opalaj! Otkrijte ga! Neće otvoriti, jebam u sunce, ne zavite vrata već jedan put. Halo, imamo ozbiljan slučaj koronavirusa. Ja volam vrag mater milicijsku! Alo, kuću ste mi porazbijali huligani jedni! Kakva milicija, vi sad smo u Jugoslaviji, brate, dal glupog. Čuj, tak mu tada laj! Aj da šuti, deš, prokleti, grdi. Dobili smo vijesti da se u gradu zarazio 5. stanovnik. Svi se povlačite, bacit ćemo atomsku bombu na grad. Nek sve ide u pičku materinu, prijem. Roger, pa za debelog čovjeka. Zato ima da se pretplatite ili bo vam hitl debelog čovjeka na kuću.